Ang mga tao pag-abot ni Hesus sa kalibutan hasta sad si Juan nga magbubunyag, wa kayo kasiguro kung siya na bagyod ang katumanan sa gipanagna or gisaad sa Ginoo pinaagis mga propeta nga manluluwas nga moabot. Murabag galibog sila kay ang labig yung questionable sa iyang kinabuhi isip manluluwas kay porti mang pobriha nya wa pagyoy grado nya didto pagyod nagpuyo sa Nazaret kay ang tudlo sa mga propeta ang Mesiyas magikan man sa Bethlehem. So diri sa Huda unang questionable kaayo nganong didto nagikan sa Nazaret sa Galilea unya pobre pagyod kaayo wa pagay grado makaluwas baka ni ana si Juan nga magbubunyag na didto siya dapit sa Huda didto sa Jordan sa gisag pamunyag bisan og murag kasiguro siya nga murag mauna gid ni gaduda pagid siya mo nang iyang gipadala ang iyang mga tinun-an unya si Hesus wa sad moingon ako ni ang iyang giingon tan-awa ang akong mga gibuhat. Nganong ang mga buhat may gipatan-aw ni Hesus. Wa man siya moingon categorically ako. Bawo mo. Nganong ang mga buhat man mga masakito na ayo mga giyawaan kuha agyawa ang mga buta nakakita mga bungol nakadungog mga bakol nakalakaw. Nganong ka na may gipakita ni Hesus? Uy, hadlok siyang muangkon. Paragod ana imong bana imong ingnon diin mangyud ka nga dugay man kang niuli. Didto kas imong kabit nya maingon din siya si kuan si pare naghikay mangudto niya kana ganing nangimbitar niya kay di lagi ta kabalibad kadaghan man nimo palikoy-likoy diin lagi ka ana mura bag si Jesus no nagpalikoy-likoy siya ba wa niya klaruhag tubag ingon ikaw na ba o magpaabot miglain pila na may pagingon ako o magpaabot pa muglain pero ang yang gitudlo mga buhat ana mga buhat niya di man gyud mo manubag so ako na lay mo tubag no sa akong ubos nga pagpangagpas mga buhat ang ipakita ni Hesus aron ang tanan nga katawhan nga mosunod niya makasabot nga ang tinuod di ang presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan anaa sa mga tawo nga mubuhat sama sa iyang gibuhat. Pasabot ang tanang tao pwedeng mahimong manluluwas co-saviors pinaagi sa mga buhat nga iyang gihimo mao na kaning santos nga atong gipasidunggan karon si Saint John of the Cross si San Vicente Ferrer San Roque tanan nagbuhat gyud di tingali gyud tanan na parihas pero gibuhat gyud nila ang mga buhat nga gibuhat ni Hesus pag-ayos mga masakiton, pagsangyaw sa maing balita, pagpapahawa sa mga yawa, o pagpahinulsol sa mga sala. Mao man gini ang generic nga buhat sa manluluwas. Nganuman, luwasonon kay taani. Kaning ato mga sakit, kinahanglan maluwas ta. Kuan man ginang sakit, makadaot man gina. Kaning yawa, kinahanglan maluwas ta sa yawa. Kining sala pertining muguba nato kinisang atong kinabuhi nga kamatayon ang kamatayon sa una ang tan-aw ana impierno diretso so gibuhi niya ang patay pasabot dili na maimpierno ang tanang tao dunay mga tao nga mamatay pero mabuhi balik ngadto sa langit kinahanglan ni nato isangyaw pasabot gipakita ni Kristo nga kitang tanan dunay na say gahom
sama sa iyang gahom nga gihuptan dinis kalibutan. Ana, sige, lingian ang imong tupad kay murag natuog na. Ing na kumusta imong gahom, nagmata o natuog? Pangutan-a ba? Naglihok ba ang imong gahom o natuog? Sama pananglit sa pag-abli sa bakba sa taong amang. Kung saan man pag-ayo ang taong amang, naidaghang paagi nila karon ang amang sign language. No? Mo na atong human way. Pero daghan ba yung amang tungod sa sala? Kana ding maglagot ka sa imong bana, din naman jud ka mo tagad, di amang na ka. Maglagot ka sa imong asawa, di na jud ka mo tagad. Ana man gani maglagot sa pari, di na gid mo tagad. Naam sa gani pari, maglagot siyang isig ka pari kay wa kayo may pagkabahin ng kolekta. Di na gid mo tagad. Naamang nya unsaon man pag-ayo, kinahanglan ta og gahom. Unsa man gahoma? Ang gahom sa Ginoo. Unsa may gahom sa Ginoo? Para ana mutingog. Unsa man? Gugma. Sikiti na. Sikiti ba? Sigihig yung sikit, imong bana, sigihig sikit. Ug wa na magtingog nimo imong asawa, sigihig sikit. Tan-awa di ba? Moingon, hawa gud yan, animala ka. Awa na nakatingog na. Ingka salamat, di na gid amang. O, di ba? O, di naayo na siya. Pero napayawa, napamayawa kay singhag man. Sigig yung sikit, imong atimanon, on sa iyang panginahanglan, imong andamon, katong iyang nalagutan nimo, imo natong basulan, katong imong kabit, imo natong biyaan, nya ang imong sugal, imo nang hunungon, ang imong red horse, imo na nang ipadaplin, nya ang imong mga budget ani, ipalit na nimo og pagkaon sa inyong balay, tagaan na nimo og gift, Christmas gift imong asawa, katong paborito niyang mga gift, na tanawa, di ba? Katong singhag niya nga tingog nimo kay naiyawa, igsunod na mag-ingon na gina, unsa may nakaon nimong buanga ka nga nagtinarong naman ka, ana nindot nagtingog, ingon ka wa na gyud, narang-arang na gyud ang yawa, murag nawagtang-wagtang na. Sigihi pag yun, kay giingon pa man kang buanga ka, ningon pa man buanga ka. Di gugma, ana, nya imong paraygan-paraygan, imong hikap-hikapon, imong hapyod-hapyoron. Isunod ato mo text na to nimo, asa naman kalab. Ingani ka, anaong sa animal, naayo na gyud. Naayo na, iyang kamot, kamaunang mo text. Isa to pa, makalihok ng iyang kamot. Ana, nya inigabot nimo sa balay, uy, musugat naman. Ay, wa na gid taon mabakol, makalakaw na. Ni sugat. Di na. Nakuha na. Naayo na tanan. Unsa may gigamit? Gugma. Gugma. Nga, labi na mga ikagpasaylo. Sorry ha, kay tintal dyan ko sa mga bisyo. Pero karon saad na dyan ko, maningkamot ko. Nga, tabangi lang sa ko, nga dili ko mabalik sa akong bisyo. Gakos din na nimo. Mana, mga hilong na mong duha. Lipay pang pari sunod tuig, kay bunyag naman sad. Bunyag na sad. Kakwartas ang pare. Di ba? Sa to pa, na abot na ang kinabuhi. Nabawi ang kinabuhi. Patay na ang tatong inyong pagrelasyon, nabuhi o balik. Mahimo ba ni? Yes. Gamita lang ang gahom sa Ginoo. Kay matod pas Ginoo sa unang pagbasa, ako ang labing gamhanan, ako ang nagbuhat sa tanan. Ayaw na mo pagduda nako. Ako, under control nako ang tanan, ug walay laing Dios labaw kanako. Mayan ang siguro nganong magduda pa man kuno taniya. Maubit atong atong tubag sa Salmo. Unsa tay atong tubag sa Salmo? Imangin mo ka mao mo tubag ato. Paulan na ang mga panganod sa matarong ug ang yuta magpahimugso sa manunobos. Unsa may paulan na ang panganod sa matarong, kanang mga grasya nga gikas Ginoo, mga nindot nga mga butang, mao nay atong isigig sa buwag
Haron murag uwan ba nga sharing of good things, good news. Sangyaw pinaagis buhat og action og words and actions. Isangyaw mga buhat sa gugma, buhat sa kaluoy, buhat sa pagpasaylo, buhat sa pagtinabangay. Mutang malipay ko ning among organisasyon dinhi nga COVID-G ba? Pero may mga mo appeal din sa ato mga dagkong kalihukan, ato raman sa mga igsuon dinhi. Kay naami triple A nga prinsipyo nga mo'y puy-an na mos kinabuhi ang ampo, antos ug alagad, or pwede rambulon aron mo daog yun, alagad, ampo, antos, or antos, ampo, alagad, rambol-rambula lang na bisag hain ang available. Kung ang imong bana nangabit, ampo, iniguli sakit kayo, antos, nya inikabuntag imong alagaran, nya kinikuyog man ang kabit, antos, nya gigutom man silang duha, alagaran, nya sakit man, ampo. Mana, di ba? Sige, buhatan na ninyo, di ba? Nindot kayo na. Imong anak nabuang sa computer, ampo. Wa magid mo undang, alagaran, kay gigutom na na. Sakit man, antoson, kay anak gina nimo. Di ba? Nya sige ka na nga pattern. Nindot kay na daghan kay mga usab. Gani karon ang mga among kauban nga sige away sa ilang asawa or sa ilang bana, wa na gid sila kunoy away-away karon. Mingawon gud sila sa away kay ini kasuko sa asawa, muhilo man ang bana, moingon man bana, antoson lang. Ana. Nya kay ang asawa na tuog pa man, lutuan, alagaran. Ana, igmatas asawa, oy, luto naman, limpyo naman, nang laba pangkanahan nga bana. Moingon sang asawa, unsa kay nakaon ning panuway dako. Nakanahon na man sa dang asawa kay kauban man sa siya COVID. Yay, ni alagad man di sa kupalkan si alagaran ko sa ning panuway dako. Alagad sa siya nga to. Hangtod nagkahiusa, adi na mag-away oy. Ana. Di man mo mutuo, sige na, nindog na ta.